E mua na o whaitawina le fionga pa ia le atua, tala i nail tātou sauninga e le ngata i leo le nganga whawhiloai. I saia lima sifuma le iwa whai mua, whauta, e le i whapupuina le ao Iova, ia le ma whaola, e le tuturi fo i ona talinga, ia le ma whaafafonga. O upu ia le fionga le atua, e moli maui na i le alofa o le atua, malona anga le lei. La le perfeta, moli mauina e le i pupu le ao Iova. E le i whaapupuina lo na alofa malona anga le lei. I le tausinga i lo tau soifua malo uola le matanga aluenga i Queenselani. E le o talinga noa fo i le atua pe tuturi lana whaafonga mai. Ao e ai oi talo sanga e le au noa i le aso ma le aso. Mai tutonu o malu ma ainga. Fia leo le anganga e wha mua le vi inga o le atua. Whaaftailo na alofa, whaaftailo na anga le lei. Tali tonu o lo mawalunga lana tausinga. I le soifua ma le ola tātou mtanga aluenga Queenselani. Ia ona fia fo i lea e whaata alofa atu, whaafilo i atu. A ingo le atua i Queenselani nei, mai lava i le au whaingalunga pa ia le atua moutou whalitua. I e ka le sia te tasi, whaata alofa whaapitoa fo i le au whaingalunga malo manu malo, pasta, polata i vao, wa le teo. Ai le ngata i lea o le tina matua o le whalitua, whalitua i amatangi sione, whalitua malo manu malo. Tai nane le vasenga i whalitua o le au whaingalunga. Whaata alofa whaafilo i atu, i lo tātou i outou sunga, ia e tai nane foi, ia ta mama tutua, matina matutua, o le tātou matanga luenga fia le anganga i whaata alofa atu, whaafilo i atu le nia fiafi, wha malo le soifua maua, wha malo le langi mama, wha malo le ono sai, tūlanga le soifuanga wa iai. Fia foi le anganga i whaata alofa aloa i atu, huro ma rona, lau sunga te taitoi ina o mtanga luenga mo sua tau, mo lua a inga. Whaata lofa atu, te taitoi ina o e kale sia te tasi. Ia whaapea le mamalu o le vasenga i toi ina o le tātou mtanga luenga. Ti a kono i ona vaenga i lua ia li matamaitai. Whaata lofa atu i le nia fiafi. O whalofa atu i le suafa manu malo Yesu Kiriso. Ai le ngata i lea o a inga te tasi o le tātou mtanga luenga. Ta mama tina o alo mawhanau le au talavou. Whaata lofa atu le nia fiafi. Vi i ale ala ngaleo le atua malo na lofa. E whaafelo e whaapitoa fo i lātou o e wa sa uia tunga mausua vai. Ia i tātou sauninga sa whianga iai. Lo wofi mai tonu le whiau maranga aluenga le atua. E leo le lotu. E o lai e leo le whai whiau. Na o Yesu o saunia le whaoletanga. Tātou te iai mo tātou ainga. I le ola e whaavavau. Whaamalo le whiri tonu. Whaamalo le whaamua o le atua malana vala au. I loutou soifua mo le tātou wola. Fia foi le nganga, whaata alofa aloa i atu foi. Ia o ao TMI. Ua tō ai mai whanua le taua sa whenga iai. E le i whaingo fia le vai tau sa iai. I le whiau mara ngā luenga. Ia le tamaita ia o ao TMI. Ia sou, sio whele. Ai le ngata foi lea o le tamaita ia o ao TMI ia line. Sa lesa, wha malo, whai o whaiwa. Ua matautia tala o le ngā luenga sa whenga iai ma o lua i Samoa. Lua e ka le sia te tele, e ka le sia i longa wa iai Samoa. Ono o lo lua au nanga i le atua. E le vale su tātou taui, o le taui, o lo i le atua le taui. O la o lua ngā luenga whi tā sa whenga iai. Ai, le ngata le nea, ua tele pale, tele fetu o lo lua pale. I le aso e whaapale i nai tātou i le ola e whaavau, whaamalo, lea fo i ainga, whaamalo fo i mātua, ia nā tūlai mai ei nei toa a wale atua malona whina ngalo. Ia, le ngata fo i lea whaamalo tātou tā ngā luenga o nole misiona sa whianga iai, lua sunga i whailaunga le atua i pōta i tasi, whaawhengainga ia i sopa molesi, whaawhengainga ia lumana i mauka, whaamalo whai o le whaiva. Tali tonu sa whao ngai le atua, lo lua soifua, ina ia lavea ina nganga, whaape ona tātou moli mauli tala. E ui ana whaasele mutu ono tūlanga o tūla Fono male, tūlanga o tūla i mai. Ai whaaftai tele le atua,
wa aia lona au fai vavenga whaaftai foi ia isunga i au fai ngā luenga sa whiangai ma le oke nai singa o tātou misiona ia ele ngata i leo le mata ngā luenga i le lango langoina ua o te ita ia tātou sauninga o le nea fiafi ina ia wha leo atu leo le au fai ngā luenga watu le wha malo ma le whaaftai i le tātou mata ngā luenga se tasi vaenga tā ua lai ono te ita ia tātou sauninga le nea fiafi kuin se lani o te mana e whaafeloa i whaapitoa atu tātou mta ngā luenga lau sunga pasta malolonga ma le whaletua ia tā mara ma le pa ia maualunga o le kālesia. O le sāpati le te nei sa iari wha moe moe e tātou te wheiloa iai ia e maua tala ua lua nei sāpati talu o na tātou ngā lulue ia ma iai tonu le mta ngā luenga. Fia leo le anganga e whaata lofa atu vea umba leo le mta ngā luenga whaata lofa atu pasta malolonga, ma le whaletua, ma le mamalu le kālesia, o leo ua whale se fulu nei le tātou mta ngā luenga. Ia o la Iesu, ia i loa le lalolangi, tātou o na soomoni, i lo tātou whealofani, o wai tasi le atua, e tasi le whaatua tuanga, e tasi lo tātou whaamoemoenga, o le langi ma le ola e whaavavau. O le nganga leo ua ofia pa ia tuai le nea fiafi le mta ngā luenga, whaafeloa i ma whaata lofa atu, i le nei afiafi i tātou sauninga Fono Tatalo, mai lava i manu te itasi ma ainga te itasi, o whaalofa atu au auna vai ma le whaatau waa, i a te oe le nei afiafi. Tau i nei a whaamanuia le atua le tātou mawhitanga Tatalo le nei afiafi, i a le a usi mai lau whaafonga o le i le pese saunia te tala inai, te tātou sauninga o le nei afiafi. Let not your heart be troubled. Ye believe in God and in me. In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for thee. The Lord is coming, are you ready? The Lord is coming, are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming, are you ready? Awale atu vale, fatuatua ia te au, o te alu, o te toi sau, e saunia maota moe, uso e po ua e sauni, uso e po ua e sauni, pea filma i le ponane, uso e po ua e sauni, uso e po ua e sauni, uso e po ua e sauni, pea filma i le ponane, uso e po ua e sauni, uso e po ua e sauni. O la ufaya le tātou talo, te itaina i le fionga le atua ma le tātou sauninga. Lo mātou tamai o le langi vi ia ma whaaftaia lau fio, siri ese o lo alofa ma lo wanga le lei. Whaalia le soifua o lo nuu ma i mātou uma. Le eise tala e whaapopole nai i mātou.
A o mātou whaalongo I tāla le atua o le nei, soifuanga matulanga ua iai. Ai vi ia la ua fio e le whaapupuina lo au tausi lo nuu mai mātou uma. Mātou tatalo lea whaaftai tele le atua ma vi ia la ua fio. A o leo lenga whaamole mole, tai mai le nei sauninga ta mai le mana o luangang pa ia. E le ngata ia ua fio ngai fola ina. Ai ia mawhai on tatalaina loto ma nganga o lau whanau. A vea ua fio ngai peo upo le nei vi inga, saunia I mātou. Pe a whai e te fio mai le nei a fiafi po le alava le taimi pe mua mai le oti I mātou. Aua saunia I mātou mo le nā wha moenga. Pai mai lau auna e nā tia le vai. Ai a fio mai lau a fio e whai loa atu lau fina ngalo. E ala le mana o loa ngang pa ia. Ta mā wha mā ngalo yo mātou se wha mole o la mātou tatalo lea e ala atu Yesu I lo suafa. Amen. Ole mau a mata o le tātou, ole autu o le whiau o le nea fiafi, ole Ioane lom ta upeono whai petosu ma le valu o le mau autu, whaafonga la o whai tawina, a wā o te le I aluifo mai le langi e whai lo uloto, a o le fina ngalo o le ua awina mai au, o upu ia o upu a Yesu. Wa whaamatala I Yesu, e le isau e whai lo na loto, a o le fina ngalo o lona tama. Mawai le autu o le ne. E te whaamaonia le Mataia e lusu ma le ono whai pa toru suma le iwa. E whaamaonia ai le whetalainga lea Yesu o te le isau e whai lo loto. Whai mai lo utamae, taimi a o iai lunga o le maunga o ke te semane. Lo utamae a whai e mawhai, ia ave esele ne ipu ia te au. Ai aua le whai a lo loto, a o lo fina ngalo. E moni le whetalainga Yesu, lea na tatala I nai le whiau le nea fiafi. O te le isau e whailo uloto. Aisea, le ipu o ona lea na manatu Yesu, ia whaasa o loto pe whai ailana filifilinga. Ai na I ua na upu ma whaapeane, ai aua le whai a lo uloto, lo utama, ia whai a lo fina ngano. Le ala lea, o le autu ma le whiau le nea fiafi le ka le sia, kuin selani, na au sau e whai le fina ngalo o lo utama, o le upu lea Yesu, e avea ma te ita inga ia te oe, e ta ita iai oe ma lo a inga I tātou uma le ka le sia, e te fesili ae, ai se ana e sau ai le upu moni a le atua, ai se ana e tali ai Yesu e whai mauali I mau whaola, ai se a ila tau ia na o sia le whengainga le tunga mausua vai ma Yesu, ina ua whai wina le misiona le baptisonga, o le whengainga, aisea, ina ia tātou whaia le fina ngalo o lo tātou ta mā o le langi, le ka le sia o le whiau na o le nia fiafi mai whaautuina, na o sau e whai le fina ngalo o lo ta mā, o le whetalainga le na Yesu, aia o e māu, whaafonga le upo Yesu, e ma whai o na tuu whaatasia ai tātou mai Yesu, I le whai o le fina ngalo o le ta mā I le langi. Na iai le fesile Yesu ma whaape atu I ona soo, ma te ia le suruono lua wha. Whetalai atu ai leo Yesu I ona soo. Ai se tasi e fia muli mai a te au. Pa mai Yesu, ai se tasi e fia muli mai a te au. Muli mai lea, muli mai le whai o fina ngalo o lo tama. Aua ne iusu stai o ia I a te ia. Lono winga o le tangata, pe o Yesu whai mai na usau e whai le fina ngalo o lo tama, o te le isau e whai lo loto. O le fesili la Yesu mo oe le afiafi nei le kalesia. Ai se tasi la e fia muli mai a tau, I le whai o le fina ngalo o lo tama, aua ne iusu stai o ia I a te ia. Ai ave e ia lona sa tauro, I le muli mai ai I a tau. E whaape o na feta la Yesu, na usau e whai le fina ngalo o lo tama, a le fesili na Yesu mo oe, mo hao. A whai e se tasi e fia muli mai a tau, I lo whai o le fina ngalo o lo tama, o le melea e ao na e whaia ma o whaia. O lea, vai mai aua nei usi ustai o ia I a te ia. A lale me whai, a ia ave lo sa tauro. O lea le sa tauro, o le sa tauro o le fili, e usi tai le atua, a e tuu mea tātou te loto iai, e te fina ngalo ma o loto iai. E whaafela na tu whaatasi tātou ma Yesu,
O il fesili lea fa mai Yesu, ai se tasi e fia muri mai a tiau, muri mai lea, i lo sau e whaile fina ngalo lo tama, o te le sau e whaile o loto, ma fuangna fetala Yesu, awa ne i toi usu stai, o ia te ia, e pe o lana upu, pe o lana fetalainga, o te le sau e whaile o loto, le ka le sia le afiafi nei, ma fuangana, o le au tū lea, e te fia whātai tai, ia Yesu, e tu sole au tua le nea fiafi, o tele i sau e whailo o loto, o sau e whaile fina ngalo lo tama. Le mata ngā luenga le ka le sia, oe male, malau filfilinga. E te fia muli a Yesu, e pei ona muli Yesu e whaile fina ngalo lo tama. Mai lo Yesu whātai tai mai a tia, whaafeana whaile whātai tai, aua le usu stai o ia te ia, e le to e usu stai le tangata i ona langona ma ona manatu. Ao lea, whai mai Yesu, ave le sātau. O la lea sātau. O le sātau o le ola ustai wa whai le fina ngalo o le atua. Aua le whai le fina ngalo. Le me loto iai oe maa le ka le sia. E te fia whātei taila ia Yesu. Whātei taine ia Yesu. I le whai o le fina ngalo. O le tamai le langi. E pere lima whai upe valu whai mai. E ui lava o ia o le alo. Alo le atua. A o mea sa ti ngai o ia. Ti ngai o ia. Whai mai, na o i nai o ia. Ia usi ustai. Usi ustai lea. I le fina ngalo lona tama. Lena whai mai lunga le maunga ke te semane. Ia eva ese le ne ipu. Ai aua ne i whai alo uloto. Aisea, o mea na o ai, o mea na ti ngai Yesu. Whai mai le upo le fionga le atua. Na o i nai o ia. Ia usi ustai. Le kalesia, o mea sa tinga Yesu, o mea na o ai. Whape na oe mau le kalesia. O mea tātou te ui ai vanu, tātou te ui maunga, o le whiau maranga ruenga le atua, e a o i nai oe mau. Ina ia tā whai al fina ngalo le atua, ai le o lo fina ngalo malo loto. Mafu angana le au tūna o le whiau o le ne iafiafi. Na fio mai Yesu, whai fina ngalo, o le tamai le langi, ai whaafea oe, ma fuanga nā amore sātau, awa nei whai o tātou loto, ai a whai al fina ngalo o lo tātou tamā o le langi. O vaenga mua la le whiau le nia fiafi e wha amalosi ai, ia te oe le ka le sia ia tātou uma, tū mau i le atua. Tū mau i le atua i lea, i le whai al fina ngalo le atua. Vaenga mua tū mau ai lea. Tani elu e tolu whai po e suma e tolu o tala malama. Tala fo ile ia sata raka me sako ma aptiniko. O inae mai e fo ise le sona tā ua, ma le au ngā mo i tātou. Ua maua le tala ele tupo ne pukanesa. Ele i ifo sata raka me sako ma aptiniko. Whai mai lea ua li vau ai ma le ita tele. O na lātou te i tai atu lo lea. O ia tangata i luma o le tupu. Whai mai whai po suma le wha o te i tai atu. Mai u whai atu ne pukanesa. Ua whape atu ia te ilatou, sata raka, me sako, ma apteniko. Pese matua manatu ea, tau te le au auna i lo atua, mautou le ifo le tupua, auro na u whaatuina. O naso tau manatu, e ili atu pu, ta atu le whairi, e ifo a o lalo tau, me le whai. Tau te le ifo, tau te le au auna, i o atua. Tā ua i o tangata e tū mau le atua. Nei loe ni tangata, e leo se mea te tau, o na ifo atu i se tupua. Aisea, o lai soi fualo la tau atua i le langi, o le atua le nā, e tū mau ai po le atu langa, o le soi fuanga e tūla i mai. Whai mai whai pa suma lima o le nei a whai wa saunia, o tau pe au tau la ngona le leo le pū, le wha idi, le kitara, au tau wha longo mai loa, whai mai lea tau te wha pā u mai fo i le tupua, ua u whai ai le lei, ai a whai tau te le ifo, e lafua ina o tau i le nā lava i tu ngaso i tu tonu o le o ngā umo e mua i le afi. O ai fo i se atua na te lavea ina o tau ai la upule. Whai mai le whaatonunga ma le polo inga, a e le ifo i le tupua i le taime ili ai wha ili matala au pese ma ili pū. O le iunga, o le aso, o le taimi ale nā. E lafo ai le o ngā umo e mua ai. Wa o mai nei le polo inga ma le manatu o le tupu o Papelonia Nebukanesa. O le asui ai. Pe compromise ai e tangata o le atua. O nei tangata e totoru.
le fina ngalo le atua na i lato i loa e tau ona awane i ifo i se tasi atua. E tasi le atua soifua e ifo iai. Fai mai leo Nebukadnezar, tau te le fefe. A o ai fo i sisi atua na te la vea i outou ai la upule. E iai se atua e mawhai ona la vea i outou. Vale a aso le o ngā umu. Tā ua i o le tū mau. Au mai o le whaasalanga o le oti. E le isui ai loto ne tangata. O tangata o le atua. Fai mai leo whai pasuma le ono ua tali mai sa ta raka me sako ma apteniko ua whaapea mai i le tupu Nebukadnezar. E le au ngā o na mātou tali atu i ate oi le nei mea. Ai si ai le au ngā ai. Le anga e le mawhai e le afi lea. E le mawhai e le o ngā umu asa lea. Ona suia sa mātou tali, o le tali aua uma na i loa masila fia e le atua, e mātou te leo ese se mea. Be whaalua ina e se mea o le soifuanga nei, le atua soifua lea mātou te au auna iai. Whai mai leo tama, e lea o ngāna mātou tali atu i ate oile nei mea. Ai whai mai whai pasuma fitu, a whai o lea, ua ma whai e lo mātou atua, tala mālamala. Mātou te au auna iai, o na la vea i mai a te i mātou, i le o ngā umo e mua i le afi. E ma whai alo mātou atua. O le tau tinonga ni tangata, na tū mau i le atua. E le ma whai le oti na whaafewheina. E le ma whai le o ngā umu, e muai, o na suia le tangata o le atua. Whai mai le upo ni tangata. Na te la vea ina mai lava i mātou, ai lau pule le tupu Nebukadnezar. E la vea i le atua. O le tali tonunga le nā, o le whaatua tuanga le nā. A o wheme me hai le lalolangi le kalesia. Whaauta i tangata o le atua. E le wheme me hai ai. E le suia le whaamai o le oti wa sau. Le tau tinonga ma le au nanga le tangata o le atua. E tū mau i le atua e le mawhai. E le oti na suia. O te mana o ia sila fia le ainga o le atua. E le pu le suinga o le lalolangi. Lo tātou tū mau i le fina ngalo o le atua. Pe iei se tasi wa suia le fina ngalo o le atua. Wa iei se tasi wa suia lona tū mau i le atua. Ona o mea wa tū lai mai nei. O le tau tinonga tama nei. Wa mawhai alo mātou atua mātou te au auna iei. Ona la vea i mātou. Nā te la vea ina mai lava i mātou. Ai lau pule le tupu. Ai whaafonga le whai pasuma walu esel tāua. Ai peitai. A le o lea. O la le winga o lea. Ai peitai a le o lea. A whai fo i lava ele lava i mai le atua. Ia e sila fia e oe le tupu mātou te le au auna i au atua. E le mawhai le o ngā umu mu asa. Ona suia i mātou pe oti ai lava. E le whaafewhea le oti. La mātou au nanga e tū mau pea i le atua. Le kalesia. Ua whewhewe tangata i le coronavirus lewa tū lai mai nei. A ua le popole i le whai o le fina ngalo le atua. Wawa ai le wha mai ma wheme mea. Ma sui ai o lātou talitonunga ma lo lātou wha tuatuanga. Pei tai o te mana ai whai loa ia te o e tangata o le atua. Whai mai ai pei tai a le o lea. A whai fo ia e oti ai o ngā umu lea. E le mawhai. O na suia o mātou loto. Mātou te tū mau lo mātou atua. Ai sea. E le whawhewhea. Tangata o le atua. I le wha mai le tūlai mai nei. Ua popole nei. Tasi al me popole tangata o le atua. E popole i le whaia o le fina ngalo o le atua. Ma fo angana le vaenga mua. Le kāle sia. A whaia o mai le oti o no le wha mai oti. Tu mau i le atua. Awane i malue lue. Awane i sui ai fua la o nanga i le atua. Awane i e le mataua i le atua, ma e hawa i le atua. I mea e masani na o mai i le atua. I mea e whai o le au mali ngā luenga le atua. Tu mau i le atua. E o i le oti. Tu mau se i o le oti. Lua. O whanau le atua e tu mau. O le mea mo ia, a whai e le o hau stangata o le atua. O te wha maamuru nei, o te wha vai nei le ala. Ai a whai o oil tangata o le atua.
o le tangata lena o whānaua le atua e tu maua tusa po lea, tusa pe o mai o le oti. Tusa po wa iai o nei wha mai leanga, i le whonga e le suia ai. Le au nanga ma le wha atutuanga i le atua. Sila lai tangata o le atua. Whamailo wha ipu e lusu mo le ono tani elu e tolu. Ona wha lata atu leo Nebukanesa. Wa le mawhai ona wha amuina i lo ngā umu tangata o le atua. Au mailo i lunga whai mailolo le upu le al tupu. Whamai ua whai atu, ia ua whape atu, sa tarakae me sako ma apteniko o au nā le atua sirisiri. O maia, i nā o maia. O mai le o ngā umu. Aisea, whai mai le upu le whionga le atua, ua whai mai le tupu o Nebukanesa. O au nā le atua sirisiri tangata nei. O te mna ia sila fia le kālesia. E ta whea le o taota, e ta whea le lapisi, e ta whea tangata e leo ni tangata o le atua. A ele mawhaia le o ngā umu, ele mawhaia le oti, o na whawhewheina le tangata o le atua, e tu maua se i o le oti. Whai mai le o le upo le whionga le atua, whai mai le tupu, o au nā le atua, o tangata o le atua. Mafu angana le kālesia, o tangata o le atua, e tu maua i le atua se i o. Se i o le ngataanga, se i o i na oti. Whai mai e sul Mateo sifuru lua valu, au a fo i tau te matatau i e whasioti le tino. Le oti le sau nei, whai mai le upo Iesu, au le whewhe ai. Wa tātou whaalongo nei tala ese o le nei whaamai o le mena whaia le tangata. Po a lava tu langa i ai. Wa whewhe ai le lalolangi ma whewhe i na i whanau tangata. Ai whai mai le upo Iesu, au a fo i tau te matatau i e whasioti le tino. Ai la tau te le mawhai o na whasioti le anganga. Ai le leo no tau matatau i leo mawhai o na whano i a te ia. Le anganga a toa ma le tino i kena. Kena o le afi e whawawau. O ai te tau na tātou matatau ai. E matatau i tūla Fono ma mea wawhai le tangata e o mai le oti. Whai mai le upo Iesu. E le leo na tātou matatau i leo mawhai o na whano ai. Whano ai lea. Whano ai le tino. Whano ai le anganga. Ma whano ai le tino. Susunu ai le afi. O ai tangata e susunu le afi. O ila tau e le tū mau le finangalo o le atua. Ma fu angana whai mai Iesu. Au le whewhe le oti lea. Le oti le tino. A whasi oti le tangata ono le tino. A ia. Au ane isui ai. Le au nanga i le atua. Ma le tū mau whai le finangalo o le atua. Au le whewhe le oti. I le tino. A ia tū mau i le finangalo o le atua. Tātou te o lai, le kālesia, le olo tātou te mananao e o mai le oti le ai. Ai a whai lava o mai le oti le tino, ono au wala wa whai le lalolangi matangata, ma le li o le nei lalolangi. Le ai, e leo se mea tātou te whewhe ai. E leo se mea tātou te liu ai i le finangalo le atua. Ai a tili ai, ona tātou tū mau, i le wala aua le atua malona finangalo. Mai le apostolo Petero mua, ta mo foi pe fitu o le tofo ina foi o lo to fa tua e sili ona nga ile au e fa umatia wa fa tusa nei le fa tua tangata e tofo ina i me wa tula i mai mafainga ta e ui ai foi mai le sili ona nga au e fa umatia le tofo ina o lo loto ma lo loto le fa tua le tau talai foi mai e ui lava ina tofo ina ile afi e avea ma mea e i ui le vi inga ma le mamalu ma le manuia. Le tofo ina leo tangata o le atua. E peo le tofo ina o le auro i le afi. Wha umatia ai le palapala, wha umatia ai le ele. E le mawhai ai o na wha umatia le ma tango o le auro. Wha pēnā le tangata o le atua. O le auro. Pe hao na ui ti ngā ui vanu, ui whaingatā. Tofonga whai mai e pe o le afi. O le afi o le ata o le whaingatā. O le afi o le ata o lu inga tātou te ui ai e leo ni mea whaingo fie. Ai whai mai avea ma mea e hi ui le vi inga pe hao na e manu maa loi tofonga. O le tangata lea, tangata o le atua. E to ulu le lapisi pe no whai atu to ulu le o taota. O le ata o tangata wha vai e leo tangata o le atua. Ai le ma whai o na solo muli le auro mama.
ua whaamamaina i le whātuatua, o le tangata o le atua, ua manu mālo mai tingā. Whai mai le iu le vi inga, e iu le mamalu, e iu le manuia, pe a whaalia mai Iesu Keriso. O tangata i o le atua, e tu mautusa po le a, e o tongi le afi, susunu le afi, ma tofo ina ai, i whainga tāma, ma tingā o le whiauma ngā ruenga. Ai le mawhai, o na sui ai. Whaafonga le winga o ne tangata. Sila i winga o tangata. Tangata o le atua tu mau e tusa po lea. Whaipoe wano. E le o iloa atu o tau ia te ia. Lono winga e te le o vaai atu i le atua. A o le winga o tangata ia. Tangata ia e tongi le afi susunu ai ma tofo ina. O ti ngā o le whiau ma le fina ngalo o le atua. Whai mai o lae. La tu te le o iloa atu le atua. A o lo lato wa lo lofa i le atua i lona fina ngalo. E le wa ai atu nei fo i a te ia. E le o mawhai e mata ia na tātou wa ai atu le atua. Ai whai mai le a fionga le atua i winga o tangata tu mau i le atua. A o lo o wha atua i a te ia. Le ala na po afi tā whainga tā. O alu inga wa o le afi o whainga tā e tu i tangata o le atua. E le mawhaina sui ai. Lona alofa i le atua, lona talia ma le tali tonu ma le whalangolango i le atua. Whai mai le whai unga le whai upu lawa lea. Tau te oli ai ma le fia, e le matala talaina, e siri ese lava, o ai nei tangata e tu mau i le atua. E le mawhai e whaingatā, e le mawhai e le whaamaioti, e le mawhai e swinga o le soifuanga. O nā wa ese le oli ma le fia. O lo ilona loto, le ala na, e ti ngana le ilo atu le atua i Mataia. A o le alofa e sila mai le atua. I le taele o le loto. O le ola atoa e alofa i le atua. La foa i le atua le ola. Fai mai e le ova ai atu. A o le wha atua tua, tali tonu i le atua. E le whaafsiringia. Mafu angana e ola fia lava ia. E ola oli a ia. E le matalatalaina, whai mai e sili ese. Whai mai lor whai poewa, e maua foi le unga o tau wha atua. Tangata tu mau i le atua, e maua lo lato i unga. E lor tangata nau auna i le atua, vai atu sili atu le atua, wa ma le pātua. Au tangata e tu mau i le atua, tusa po le a. E maua foi le unga o lo tau wha atua, o le whaolaina o tau anganga. Ma te rusu whawhai po sumatolu. A o le tu mau se i o le ngata anga. Le kālesia sila i upo Yesu. A o le tu mau se i o le ngata anga. E whaolaina lea. Tātou nā le kālesia. A o na e tu mau i le tua e le whawsiringia. E le whemalu e lue hai. E le te le whetepa hai. E te tu mau a se i o le ngata anga. E o le aso e tu ina i whailo tino le tunga mau. Na e tu mau le upo le atua whai mai leo Yesu. O le unga e whaolaina lea. Vaenga lona lua le nā. O whanaua le atua e tu mau. O le unga o tangata e tu mau se i o le ngata anga. E iu i le manuia. Whaolaina i la atou. I le ola e whaawau. Le whai mai e Yesu whaalinga tolu sumatasi. Whautau te vave aluatu. Ia tau fi mau le mea ua ia te oe. Le ai ngai o le atua. Tangata o le atua e le whaafsiringia. E le whaafsiringia lou tau fi mau o le upu o le atua. O lou tau fi mau le fina ngalo o le atua. E tau fi mau. Lou fia e whai le mea fina ngalo i le atua. Whai mai leo talenga Yesu. Tau fi mau le mea ua ia te oe. Tangata i o le atua. Ni avesi e tasi lou pale. O te tali tonu le kālesia. E le aise tasi, e mawhai ona toe ave seina lo pale, langa o oe o tangata e tu mau i le atua. Vaenga muli o le whiau. E kālesia o te manao e te silafia, wai whai to toa lo taui. Wai whai to toa lo taui le nā. Le manuia le nā. E leo toe vava mamao. E leo toe mamao atu i le lai tu. Wai whai to toa lo taui. Sila le upo Yesu. Mataia rusu whātolu. Whāpea foi o tau pe au tau loa ia mea uma. O a mea uma. O whailonga.
O whailonga le taimi, wa ilo ai wa whai totoa le fio mai o Yesu. Le leina au tūru vaenga muli muli le ka le sia, wa whai totoa lo tau. Whai mai le tau te iloa ai, ua lata ia, wa whai totoa lava. Pe a whaia, pe a whai tātou te wa aia ia mea. Whailonga. Au tutupu mai le nei wha mai. Wha manatu atu le ka le sia. O whailonga ia na whetala ia Yesu. Au tau wa ai nei mea. Na ea le ilunga o tōru. Wai whai totoa. Whai mai, wa lata ia, wai whai totoa lava. Kunselani le ka le sia, o iai tangata o le atua. O te mana e tau atu ia te o tangata o le atua. Wai whai totoa lo tau. Wa le o toi mamao le aso, e matala i le langi. A e wa aia le alo pele o le atua wa fio mai. Ma wala au mai le au auna le ie. Uru fale mai a le fia lo wale. Le tau ile na le ka le sia, le fa utuina ile vahanga fahaiu, wai fai totoa lo taui, o le aso e fio mai a Yesu, o fai longa ia wai loai, wai fai totoa Yesu, na te avatua lo taui. Le aingo le atua, e le avatua le fai fe au le taui a te oe. Ma fuanga na au te au na ile atua on o le tangata. Au na ile atua ona o le atua, aisea, e le o i fai fe au si taui, e le o le tamapo le tina si taui. E leo le e ka le sia le taui. A o aia iei le taui. Yesu lea fai mai o te vave alu atu. Wai a te au le taui. Le taui le nā. E a vatu e Yesu. Wai fai tutoa alona toe fio mai. Fai mai Paulo mo moko ni to iwa fai pe fito. Te mna a Yesi la fia. Le nei mea le ka le sia. O le au nanga i le atua. Fa fonga iei. O ai e se alu le taua. Ai le tauia o ia. O ai e se na te whaia se tō vine. Ai o ia i ona fua. Whatoanga. Te ofo se tangata e whai whatoanga. Ai le eise me ai. O ai ea se na te leo ina se lafu maamoe. Ai le sua susu o le lafu. O ai se tangata whai whatoanga. E tausila na lafu maamoe malana lafu povi. Ai tausua e solo se susu. E le whape nā le upo le atua. Ai sea o le upo le atua le whamatala le apostolo. So se tangata lava, e au na i le atua, tu mau i le atua, ma wha au le unanga i le atua. E le vale so taui. E le vale si taui le ala na le ka le sia, wai whai to toa, lo taui mai le langi. E pere iwa whai pa lo suma le vanu. E wha alia o ia te i la tau, o e wa wha tali atu. Ia iu ia te ia, ilona fo i wha alua mai. E le ina ia ve ina ang sala. O te mana oi tātou te malmalam. A oi whai to toa le taui. O Yesu o le a fio mai e mai le taui. Whai mai lo le apostolo i le tusio e peru. E le fio mai Yesu i lona fio whaalua mai. Ina ia toi ave lau ang sala. Le ai e fio mai e vatu le taui. O le ale taui. Ia la tou wolai. Le ale ola lea. Le ka le sia. Whai mai Paulo le tusio Filipi. O le langi o lo tātou nu moni lea. Yesu Ioane sumal fa tele meno no foi o tol maota lu tama o le tau ile na o le ola e fa vavau o le au fai tole lo tau ile kalesia ele o fio mai Yesu e toi aveina la wang sala wa fa ma ngalo ina wa fa ma walalo mata dia Yesu fa tua wa le toi ola o soi fu Yesu lo soi fuanga ia te oe ma o le tangata ang sala ele fa tali la le tau o le fio mai Yesu e avele ang sala a wa fai to alo tau fio mai Yesu ina ia tātou wolai. Mafu anga nele kale sia o maua leva noa. Au tātou maua le ola o tātou maua le soifua. Famela apostolo Paulo Roma su fafa i pevanu. A wā fai tātou te ola mo le ali. Aisea, o le hava noa mai e le atua. Tātou te au na i le atua. Ma whaatali atu le tauhi na, le tauhi wai fai tutoa, o le afio whaalua mai Yesu. Le ala lea au e soifua, fai mai Paulo. A fai tātou te ola mo Yesu. Pe a fai foi oti, e te oti lava ono Yesu. Le fai mai tuisio whaalinga, a muia le oti o ile li. Lono winga a ola, le ava noa le na. Au na i le atua, ma whaatali le tauhi. Wai fai to toa lona toe fio mai. A o soifua maola, a ola e ola mo le li. A oti foi. O malivala au.
e oti au le nei pe ola pe oti. O tangata o le atua. Aisea, o tangata na tu mau se ia o le ngataanga. Tangata ele i whaafsilingia ia te ia, le fina ngalo le atua. Mafuanga lea, a o maua le avanoa, tātou te ola au na mo le atua. Whamele whaamnianga, le tau i leo wai whaitutoa. Whaalinga lua tasi whai upo e fitu. O le manu mahalo e maua e ia mea uma. Manu mahalo mai lea. Manu mahalo mai le lalolangi. Manu mahalo i le angasala. Le ele se manu mahalo i ta'alonga. O le manu mahalo i le ola tu ina atu i le atua. Tele tangata e alalanga le atua i le li e finangalo le atua. Ai ese ha mea lai fai. E ola fai a ina. E ola to ilano. Ai fai mai le whetalainga Yesu. O le manu mahalo e maua ia mea uma. E fai fo ia umona atua. E fai fo o ia mo watali. Le kale sia wai fai totoa. Le manuia le nā. Le manuia le nā. Wa saunia e le atua. Mo tangata e tu mautusa po le ha. E le lue i le fai o le finangalo le atua. O la le unga. Le walata mai le taui. Wai fai totoa le fio mai o Yesu. Na te au vatu le taui. Faaliali ya te oe. Mai tātou uma le kālesia. Le ale nā taui. O le manu malo e maua e ia mea uma. O a mea uma. Le ia whai ngata le ni o langa mea tātou te wha moe. Moe ia Yesu Keriso e sili lo tātou mānai. A le nā manuia le ainga o le atua. O le manuia e te ola ma e soifua ai e whaavavau lava. E le aiso na ngataanga. E le to iai se ti ngā. E le to iai se oti. E le to iai se whaanoanoa. Manuia nā wai whaitutoa. O le manu malo e maua ia o manuia uma wai le langi saunia e le atua. O te mna o le kālesia. E te sila le maulea. E ilo na vanga tāua. O e whaatua i le atua talu o ia. Na ia toi whaatuina mai a te ia na ie uoti. Le atua lea, toi whaatulo nalo. Ma toi avatu le mamalu i a te ia. Ua toi whae nei pāpā, ua toi whae le mamalu. Ua toi whae le wha ea le atua ilo nalo. Lau ele i tū taumatau o le atua. O nei mea umar sauninga o le whaoltanga. Sa whaia e le atua ilo nalo i Yesu Keriso. Ma toi avatu e le atua, ua toi fio i le langi. Whai mai lea. O le tāua o nei sauninga ma le whaoltanga na whaia e le atua. Vai sila le whai unga o le mau. Whai mai ina ia iai i le atua, lo o tau whaatua, ma lo o tau wha moe moe. Tātou te le whaalangolango i tangata ina o tutupu mai whaafita auli, ma tūlai mai swinga o le lalolangi. Le kālesia, a whaina whaia le atua le whaolotanga i lona alo, tu Yesu le tunga mau. O le atua na toe whaatulo na alo, ma vatu i le langi whae iai, le mamalu maona pāpā e māsani iai. E whape nā foi oe mā. Whaatua, whaalangolango, whaamoe i le atua, tusa lava polea. Whaatua o lo tari tonu i le atua. Whaamoe o lo whaalangolango i le atua. Lono winga o le mana onga, o le apostolo Peteru, na toe au mai ai le ata o le whaolotanga, ma le mena whai e le atua i lona alo, si tia i le langi. Whai mai ina ia i le atua lo whaatua. Lono winga tari tonu i le atua. Ina ia i le atua lo whaamoe, whaalangolango i le atua. Le kālesia, whaalangolango i lo atua. Tari tonu i le atua. O Yesu nā na mariu mo oe moa. O Yesu nā e whahola i nai tātou. O Yesu nā e mawhai o na au mai i tātou. Le saolo tonga whaamaoni pe hao na e malamalama i le whaolotanga. Ma le fina ngalo le atua na tātou tū mau ai lea. Ma fuanga vanga mua. E aingo le atua, tū mau i le atua e o i le oti. Ma Yesu mātou lua whasu tolu, wha me tū mau se i o le ngataanga, whaolaina lea. Vaenga lona lua, whanaua le atua tū mau, o a o whaafonga mai mata ngalwe. O te le whaia se whaamsinonga, o lai alu whaamsinonga i le langi. Sila fia fo i le atua na tangata, ina ua whaia le whaamsinonga. Au te mana e whaamanatu i a te oi,
o tangata lava ia o le atua, e tu mau, tusa po lea, o fea iu i tu mau na, e iu le manuia, whaolaina. Ma fuanga le kalesia, wha maa losi fe au mana ngā wai whai to toa lo taui. Wa lata le aso e fio mai a Yesu, ma avatu ia te oe le manuia, i mea uma o le langi, tātou te ori ori ma fia ailea, i le whaolatanga, na whai e le atua mo tātou. Le kalesia, ma fuanga nā, o le fe au, o le nea fiafi. Ma Yesu na usau e whai le fina ngalo, o loo tama. O le mana onga fo ina le fe au le atua. A whai e Yesu tasi e fia muli ya Yesu. Whai ma Yesu, awane i whai alo loto. Ia ave lo sātau, ma muli i a Yesu. Whaapei ona whetala Yesu, no usau e whai fina ngalo lo tama. Ai whaafea oe mau le kālesia. Tātou whaatasi ma Yesu, tātou te whai le fina ngalo, o lo tātou tamai le langi. E le fisili o te manao e fisili. Tātou te fisili a Yesu. A o le ase mea o le fina ngalo Yesu. Mo oe moa. Si le sile le mea lai fina ngalo Yesu. Fai mai Yesu no usau e whai fina ngalo lo tama. Te le isau e whai lo loto. A le ase mea o iai a Yesu. O lo o fina ngalo a Yesu mo oe moa. O le Ioane le su fitu rua wha. Wha fonga i ele mana onga fo i Yesu. Lo tama ae. O lo loto le nei a te i lātou. Lātou ia na talia au. Whai mai wa e fua ina mai a te au. Ina ia lātou whaatasi mau. I le mea o te iai au. O le mana onga le nao Yesu le kālesia. E le ngata na whetalai. O aise se fia muli mai a te au. Tā o e whai fina ngalo le atua. Ma le mana onga o Yesu i a te oe pe a whai te muli mai. Whai mai Yesu. Lātou te whaatasi mau i le mea o te iai au. O le mana onga na o le alo le atua. O le ngata ina maliu ka le vāriu, o le fina ngalo o le atua i le langi, awane i whano oe mau. A o lona mana onga fwere nā, le ai ngai o le atua, ia tātou whaatasi ma Yesu, ma tātou wā ai i le manuia o Yesu, ua fola mai mo tātou. Le ale nā manuia, tātou whaatasi ma Yesu, i le ola e whaavavau. O le awhia ngai tātou mo tātou tarsanga le kālesia. Tui nātu mana onga. Tālo mo tātou ngā luenga o au. Wa lei lava se i tu o le ke lope e le o awhia i awhianga ua iai. Tātou talo i le atua. Tui nātu o lana e kālesia. Awane i aise tasi o le kālesia a le atua. E whaafsiringia le atua. Malona fina ngaro. Ina wa awhia i tātou i awhianga. Wa iai le lalolangi. Talo mana tua le tātou te ita i au au. Mo te ita ino le ngā luenga. O leo tātou wa ai atu nei le kālesia. I la unga ma fe au na la unga ma wha ma losi ai le au na le atua lo tātou te ita. Ma o ai le au whai ngā luenga. A leo tātou moli mau nei. Upo le valo anga. Valo ia mai ai o mea o le atu tupu mai. Tātou te talo lea mo le tātou te ita i au au. Mana tua o ia i lau te talo. Avatu ia te ia le malosi. E le ngate le soifua le tino. Soifua i le anganga i le ata mai ma le poto. A wā lava te ita ino le whiau ma ngā ruenga le atua. Talo mo tā ngā ruenga te itasi. Talo mo le laulau a Fono. Au tusi. Ia le ngate leo le te uoloa. O la tau ia o loo whaurulu ma te ita ina le ngā ruenga. Awane i ngalo i lau te talo. Mana tua te ita i mta ngā ruenga ma mta ngā ruenga te itasi. I tue fio le ngā ruenga le atua. Ia tātou mana tua tātou mta ngā ruenga. Talo mo leo tātou ta mā mātutua ma tina mātutua. Leo whai ngā ruenga mā lolo. Leo toi whai ngofia le nei taimi ai maisa le nei wha mai. Talo fo i mo nātou sa wia le tunga mausua vai. O e fau mai. Ia whaatu mauina lo lātou wosi ngā whea ngainga. Ma le atua e leo le lotu. A wā na o le atua tātou te manu iai. Ia talo i mana onga i tono tātou ainga te tasi le nei wha mai. Wha mamau e le atua mai tātou. Aia wha saunga le mua le atua. Loutou soifua ma lo tātou wola. O inisi o mamai i tono ainga. Ia tātou mana tua i tātou tarsanga. Ia ele ngata i le autou walo ma tātou whanau. A inisi mana onga. Ia
au whai ua tuloa tātou talasanga ia mo whaia le tatalo ma whai uina i tātou sauninga i le nea fiafi ia la tātou whiangai ma tātou talasanga la tuatu le tolu i le 5 minute ia mo tātou talasanga i nea fiafi. Mai o i le langi a o folasia i o luma mana onga o lau whanau. O lau e ka le sia whaapitoa. E le ngata i tutonu o le nei mata ngā ruenga. A watu ina atu i luma o lau fio le atua lau ngā ruenga o ao i le lalolangi. O lo mātou laina tutusa le fisuia inga ua iai le lalolangi mono swinga. Ai mātou te talitonu le atua o lo e taitai mai lava lau e kālesia. O lo e taitai mai lava lau whanau i tue fia o le lalolangi o lo iai lau e kālesia. Mātou te tālo le ata mai lau fio. Mātou te whaanono manu ai ia te oe. Ina ia tausi mai e lau fio lau whanau i le lalolangi. E le ngata i tono le nei mata ngā luenga a o mata ngā luenga uma. Tui nā atu lau au auna taitai au au Pastor Willie ma le ainga ma le whānau. A o tutu mai le foe taitai lo fina ngalo. Ia maua e ia le mālosi le tino mai lau fio. Ai siri le mālosi whaaleanganga. A wale taitaina o lau e ka le sia i lo fina ngalo. Ma sau ni ai i mātou whaatasi mo le langi ma le ola e whaavau. Mātou tui nā atu ma tā ngā ruenga taitasi, le atua wha mole mole. Au e te tu la fo ina i mātou. Ina ia awane o mātou whememe ai e whaapeo no whememe ai le lalolangi. A ia tau whi mau e lau fio, lo mātou wha moenga i o mātou loto ma whina ngalo. Ia mātou tu mausali i a te oe. A wai le eise tasi mātou te sulufa i ai ma maluai. Wana o lau fiolo mātou atua. Ina atu le nei mata ngā luenga i a inga te tasi. O lau au whai ngā luenga mai lava i kenese i lau auna ma le whaletua ma le kālesia. Se iau o mai tutonu o le nei whale iwa i lau au whai ngā luenga. A inga te tasi le atua wha mole mole. Tui nā atu i talo sanga pa i mai lo mana. Wha malo sia ai o mātou loto ma wha moe moe. Awane i aise tasi o i mātou e pa ui le ala. Ona ua le tu mau i lau fio ma le wha o le tanga. Ta talo le atua au i aile nei wha mai. Le atua mātou te ole i lau fio i a wha mamao e lau fio. Ma le soi fua o lo nu. Mai se fo inisio maua i mai o le tino, mai o le anganga. Alofa le atua wha malolo mai, ma si itia i mātou ia mātou sa o loto wha maoni i lau fio. O la mātou te talo tu i nā atu, o i lātou sa o sia whea ngainga ma lau fio le tunga mausu a vai. Ia lātou i loa ma wha mauti noina, ua na o lau fio le atua mātou te ola, mo mātou maua i le malosi, mo mātou maua i le oli e le ngata i le olanga nei. Au le oli i le wha moe moenga i le ola e wha wavau.
talo le atua i ai lo wanga le lei tono le nei mata ngaluenga. I ainga ta itasi uma lava le atua wha mole mole. Mai lava i mātua se i o i alo mā mātou whanau. Ai mai se na yo mātou mātua tausi wa mātutua le soifua. Wha mole mole ta mā. Awa nei pu lo awa lofa ia i mātou. Ola mātou tatalo leo nisi mana onga mo onga le atua wha mole mole. Wa loana e sila fia a lofa anga le lei mai. Ia ola mātou tatalo le atua male. Maftanga tatalo lau e ka le sia mai tutonu ainga ma tutonu malu. Le atua fusia le nei matanga luenga le fusio le alofa mai ate oi. Mātou te fealo fani ai ma feanga le le iai ai. Wa lata lo to e fio whaalua mai. Ma le tatalo le atua wha mole mole, wha malo sia lau whanau. Saunia i mātou, wai whaitu toa lo to e fio whaalua mai. E te au maia le manuia mo i mātou, le manuia e whaavavau. Whaaloto te le whaamanuia lo nuu. Whaamangalo mai lau auna le atua pe a whaiwa le atoa o na wha matala lo fina ngalo. Anganga sae wha mole mole wha matala loto, ina ia ngoto i loto maanganga. O la mātou tatalo lea, wha mole mole ta mā uole mavala awatu i lau fio. E ala Yesu i lo suafa. Amen. Ia, o te manatua whai wina le tātou Fono talo whaapitoa ma le whiaua le atua i le nei afiafi. Ia moli atu le whaamalo le tātou mta ngā luenga ma le tātou i ka le sia. Te iloa o le a fufonga ina i tono tātou a inga le pese e manongi le whaatua a maea tātou a inga te itasi ia ona e whaia leo le tatalo e whai uai sauninga i tono a inga ma tono o manu le tātou mta ngā luenga. E manongi le whaatuatua ia ona whiangai leo o uru ainga ma le tatalo e whai uina ai sauninga i tutonu ainga. Au le i whiangai tātou ma le pi inga whaapitoa le nā a mai aloa le tautalanga ia o wha umai i lunga o le ea le tātou sauninga au lo whai umai tutonu ainga i le pese whaapitoa e manongi le whaatuatua nā le tātou te wa aia tua ilo tātua. Tātou te whaalango ma whaamoemoe ia i le atua a ele i whiangai tātou ma le pese whai utono a inga a whaamolemole le tātou o whai ngā luenga tātou whelongoai tūlanga o le ngā luenga ma tūlanga o le tātou mta ngā luenga ia sa whaia le Fono te tai au au ma le komiti ma le te tai mta ngā luenga uma i le afiafia na le la whailoa mai ai ua whaamaonia ua le o le Fono i le nei tausanga. Ia le ala nā tātou whai ngā luenga wha mole utangia mai leo na tātou join tātou le pokalame leo le sung i nei mawhai na Fono tātou. Ia la whai u tātou sauninga e manongi le whaatuatua ia o na whiangai leo tātou ainga ma le talo whai uai sauninga i tonu ainga. Ia wha manuia tele lava le atua Queenselani, wha manuia tele le atua le fiafi. Alo whaatu kengi. Lo fatu ia utou mai lungai kenese pasta mauma le kalesia tatu tele maua ni ava noe wheiloa iai tonu mta ngā ruenga tatu wheiloa i lumo le atua i tālasanga alo fatu mo utou whaamunia le atua foi tatu whale sifulu tatu ma mta ngā ruenga i Queenselani i le suafa pelo Yesu. Amen.